دوستانی عزیز، پیش از نوار سر کردن به شما یک کانال بانوی تاجیکا توصیه میدهم. کانال به نهایت نغزه برای هر یک بانوی ما. همیشه کانالا در کوریه بانوی هنرمندان، همیشه چیزای خوشرو میپزند، شیرینی های بولاززات، تمام نمودی سالاد ها همش در همین کانالشون هسته. بهترین کانال در اومده. از نام کانال ماما لایف سلام رسونین. دوستانی عزیز، زنی یک هنرمندی تاجیک خودمون دستگیری کنین تا که یک کس خرسان کردن خیلی ثوابه. با اینا را مهنت میکنم برای شما نوار کده، شما فقط دستگیری کنین. دوستانی عزیز، اینو با کمپانی فابرلیک دام کار میکنم. کانال شما میدونین هم مرا با میفهمونن. نمرشون ما قطعی سیلکای کانال دارن، در کامنتاری زکریپید میکنم. برای کار در فابرلیک باشن نویسینشون، هم را میفهمونن، جواب تا میتین. همین هر یک بانوی تاجیک میخواه که حرکت کده به دست بیاره یگام آش از خود مهنت خودش حرکت کنین. از شما حرکت از خداوند برکت. همیشه حرکت کنین زنهای تاجیک. هر یکی ما باید همیشه مبارزه بریم. همه کار قینی داره، لیکن با مرور زمان همش آسان میشه و کلینت ختون میاوین. کار کده هم میتونین، محتاج یگان کس نمیشوین. السلام علیکم دوستانی عزیز، خوش آمدین همه کسا به کانال ما. این خواهش پادپیشچیکای تورت پراگا و یک پادپیشچی که ما هم نویستن تورت نگر تیار کنین. این همی رецепт برای هر دوشونه دوستانی عزیز که خیلی بودجده داشتن. هم خیلی تورت ما برای شما همش عادی کردم میفهمونم. تا آخری نوار تماشا کنین، لایک فراموش نکنین، ابونه شوین. عجایبات تورتی خوشرو آمدگی شما بهاتین در کامنتاریا نویسین. نیم پیولا شیره، نیم پیولا روغنی همی олейна. عدل نما هر دوشه خیلی نیم پیولایی ریختم در یک تا خیلی کاسچه گرفتم. 5 دانه تخم قطعی یک تورتی بولاززات تیار میکنیم. سفیدی زردیش یک جایه با میکسر میزنیم. دوستانی عزیز، یک پیولا پر نیسته شکرمون. نگاه کنین ای پیولا کمتره. برای که جمع همه را گرم کدگی ما شما دا با پیولا و با گرم نمیفهمونم، با پیولا میفهمونم. برای که بسیاریتون ترازو ندارین، خطا نکنین. دوستانی عزیزی، هم زحمتم برای شما، هم با قاشق چین کردم، هم با ترازو ما پیشکی گرم کردم با چنقی میشوه. خوبترش با پیولا گفتم تون که با آسان روی آسان اور چه خیلی با قاشق نشان میتیم. انا میخواد وقتی که میزنیم برای چی من میکنم میکسر نشان میتیم. انا میخواد حالتا میشوه نمیفهمن خیلی هسته امی تخمت تا سفید شدنش زدن در کره که سخت شوه. انا میخواد بس میکنیم 15 مینوت میکسری ما. میکسری با قوت باشد تستر میزنه، خف میکنه، سفید میشه و میخواد سخت میشه. یک قاشق разрыхлитель، 3 قاشق какао، 3 قاشق. بعد اور 10 قاشق، اور 10 قاشق какао، 3 قاشق разрыхлитель 1 قاشق. هم خیلی ارالش میکنیم. نیم پیولا شیره، نیم پیولا растительное масло می олейна. انا میره همشه ارالش میکنیم با لپتکه. دیگه میکسر در کار نیسته که اگر میکسر کنیم ابیوم پس میشه، دیگه همه خیلی سختک نمیمونه. برای ما احتیاط کده همه خیلی حتما الکچه قطعی گذارونین که ارد وزدوش نبیوه درونی همی تست ده. ارالش میکنیم، تیز ارالش میشه و در همی خیلی کلوله نمیمونه درونی همی خمیری موده. بینین چخه نازک آمدگی. با 5 دانه تخم دوستانی عزیز یک تورتی به نهایت رزمیرش هم خوشرو، رزمیری 22 سانتیمتر. یک خیلی نوارده فراموش میکنم. بعد ما میپرسن خیلی جواب میتیم. پیشکی گفتن خوبه که 22 سانتیمتر تورتی ما. انا خیلی ارالش میکنیم. بینین بسیاری بد نمیکویم، همی که ارالش شد تمام. اویله بسیار باشه شما 2 تا 5 تخم کنین. کلان میبیه، بالان میبیه. های با همی کالچو زویسه داره. کالچو را با رزمیرش 28 30 میمونین. با 7 تخمه میکنین. 2 تا 7 تخمش یک تورتی کلان میشوه. اینجا نیم پیولا شیر، نیم پیولا равгани با همراه کم ترک همی تستمون ارالش میکنیم که همی غوز ترک شوه. با درونی تست ده میاندازیم. انا خیلی
секрето дора. ман ҳамаша барои шумо фаҳмондагиам. ягон чиз дига хеле паноҳӣ надорам. дӯстони азиз, ман барои шумо ҳамаша мефаҳмонам бо забони тоҷикӣ. каналҳои русӣ бисёраем, хеле рецепто ва бо забони тоҷикии худмон бо осонтарай барои худмон мефаҳмем. инам хел калитсора гирифтам, размери 22 кардам. фольга қатъи як хел вақт 2 қабат фольга мекунам. не ки як қабат ҳам ҳеҷ гап надора, барое ки даруни листа мемонем, ягон чи намешавад. як қабата туғри мекунем, тестара мерезем, неким духовкара пешаки гирон карда монен, гарм шава. 180 градуса духовкара монен, мобайнда мемонен. листа мобайнда мемонен, тагу тор духовка гирон боша. вентилятор дошта боша, гирон накунед дӯстони азиз. вентилятор барои конвексия меган, барои бисквит нестай. пешаки гап мезанам. намхе торт пухтак бисквит тайёр шуд. кам тарак ман мондам, хунуктарак шуд. баъд ҷудо кардам, гирифтам. хунуки бад нашуда, барое ки калитсот ҷудо кунем, баъд мемонем камтар хунук меша. хайр агар ки имрӯз тайёр кунем, пага бупазен, пишивой пакетда печонда, холодильникда мемонем. ман ҳозир сразу бояд торта тайёр кунам. мондум я ним соат, ҳаво зад шуд, хунуктарак шуд. ба 3 қисм ҷудо мекунам. беҳад бисквити мяхки омадагия бинен, ҳамин хел мулоимай. ҳамин вақте ки бисквити сафед мепазен, бисквити сафед бо мяхкитар мебӯя. барои чӣ? барое ки какао надора. какао любой торта камтар сахттар мекуна. барои анами мо орда кам медозему, какаоро ҳисоб мекунем ба ҷои орд. дар бисквит ҳозир ҳамиҷа боша, мо 180 грамм орд меандозем. ман ҳозир 160 грамм орд андохтам, 20 грамм какао андохтам. ҳисоб шуд 180 грамм. ҳамиҷаша бисёриҳо аҳамият наметиҳанд. какао роли орда бозӣ мекуна, сахт мекуна. якта варёнка, якта маска. маскамон 230 грамм буд. ҳамин маслои коричневии шоколадный 230 грамм, ҳамин якта қитичашда. баъд якта варёнка, хайна баночкаша медонем. аралаш мекунем, ба миксер мезанем. баъд ма камтарак сгущёни молокорам ҳамроҳ мекунам, барое ки кремон боз ширинтарак бӯя. агар 2 варёнка дошта бошен, 2 варёнкара якта маска қатъи занен, ба маззаи бад мешавад. дӯстони азиз, аҷоиб як креми тортай. бо ҳам навистагӣ буда омада ки чихали кремои торт бо дига хел боша, беғарзаи қаймоқ. анами крема кунед дӯстони азиз. камтар какаои ҳамин 2 қошуқ какаои рахат меандозам. ҳамин маззаи рахат шоколад бурияй. беҳад ба маззаҳай крему шоколадный мешавад. таъмшам хушрӯ мешавад. ҳамин крем мепурсидан ки сливки набоша, белария набоша, бо ягон хеле дига гап занен. ина дӯстони азиз, бонувони азиз, барои шумо як креми аҷоиб болаззат барои шумо пешкаш кардам. ай ҳамин крем кунен, ҳаматон када метонед. бе ягон сахт мешава намешава, и худаш тайёр меша. хеле сливкира мезанен, сахт намеша, бисёр одама подводит мекуна. и ягон хел мушкилӣ надора. аҷоиб креми болаззат мебӯя. ҳатман қандов кунед, барое ки какаодора бисквитмон қандова мехел шакар бисёр меандозен. 100 грамм шакара бояд мо 80 грамм обда аралаш кунем. хахтон мефаҳмед 4 қошуқ шакар боша, ним стакан оби гарм. анамхе қандобша бисёртар меандозем. баъд кремша мекунем. вақте ҳамаи кремша кардем, дӯстони азиз, дар холодильник мемонем. барое ки мо болошда глазур мекунем, торти мо бояд хунук боша, кремаш сахти хунукак боша. глазура ки гарм карда мерезем, хушрӯ ҳамхел крем об намешава. хушрӯ меиста болошда, тезда ба сахт мешава. намхе 3 қабат шуд ба 5 дона тухм. хе торти майда ки бадам омадагӣ неста, 22 сантиметр. бисёр тортои падзакас 22 сантиметрай. ҳамаи кондитеро тортое ки средни мекунанд, тортои 22 сантиметра. агар ки оилаи бисёр калон бошанд,
ҳами порса двойной бикунем. Чи рецепти мегум да описание нависта мемонам ба граммшам. Шумо ҳамура зиёд кунед, торт калон мешавад. аввал майда кунем, проба кунем. ҳами кальцио, ҳами хали чизора ҳатман бахтона ҳама ҳами занҳои худмон бояд бо унвони азиз дошта бошен. Кальцио ха қимат ҳам нестай, кондитерский магазинода мешавад. Якта гирен, ҳам салата мекунен, ҳам торта мекунен. беҳад кортона осон мекунад. камтар ма ҳами 2-3 қошиқ бори шир андохтам. баъд шоколади ҳами хеле ягон начинка надора и шоколад. Анам хеле шоколадҳое ки горки боша меандозем. горки бадам набоша, хеле средний. камтар равгани ҳами растительное масло олейна андохтам. торта холодильникда буд, бировардам хунук шудай, кремаш хеле ях кадай. Морозильникда не, холодильника даруни худашда. Таноша анаха пакрити торт монам, мондаги кремон, мондагияй ҳозима ҳамаша яхел мекунам. дӯстони азиз, осонакай. барои шумо ма ҳам хел кӯшиш кардам ки оддӣ када фаҳмонда тону бифаҳмен. ҳамаи шумо тайёр када метонед, духтаро натарсен, бикунед. ҳар як корда одам рисковат мекунад. ҳаракат кунен, ҳаматон метонен. ҳамаи ҳами продуктҳоро дорен, дӯстони азиз. инам хел ма камтар пакрити торта ровни мекунам, баъд шоколадча мерезам. шоколада гарм кадам, плитара куштам, да болои плита кадам. микроволновкада мекунем. агар ки микроволновка набоша, болои плитада паста как мемонен, мекобен, гарм меша, плитара мекишен, места торишда. ана торта ки тайёр мекунем, ба ҳами хунукиш мерезем. шоколадмон тайёр шуд. килоакӣ ёфтен, шоколади килоакӣ барои кондитерский айваям гирен. аҷоиб шоколади бамаза килоакиам. инам хема нахостам ки ҳамаи ҷошда шоколад шава. ма бинем баъзе ҷоша холӣ мемонам ки ҳама хе якта бо необичный вид това. ҳамаи ҷоша хе полностью шоколад накардам, дӯстони азиз. мешуд ки ма ба лопатка бошакам, ҳамаш якҷоя шава. мемонем дар холодильник меиста, сахт меша, гирдош шоколадош сахт меша, осон ҷудо мекунем. ина дӯстони азиз, холодильник бировардам, сахтакаки хушрӯ шуд. ана ҳозир мевақати украшения мекунем, кививу апельсинкати. аммо креммон камтар зиёдӣ кардагия, дӯстони азиз. ма болошда нежнияк мекунам, украшения фруктовӣ мешавад. ман хали украшениёи мевадора беҳад нағз мебинам. крем хали гулмонирам беҳад нағз мебинам. хостам ки ихе необичняк шавад. аввал ами хел ҳамаша майда када тайёр мекунем, баъд мечинем. камтар киви майдатар буд. аввал дудонагӣ мондам, дидам ки хел тортмон камтар холӣ тофтистай. боз 3 донаиш кардам кивиша, баъд хушрӯтар омад, ҷавз омад. кремаш аҷоиб бамаза, да гулмонирам мешава. ина гула мемони аҷоиб буд, хушрӯ мешава. ами крем бениҳоят хушрӯвай, баъд маззашам бамаза, бисёр пирожни ҳам хали чизодам истифода мебарам. ина дӯстони азиз, торт тайёр шуд. дӯстони азиз, имрӯз наворои мо ами тортое ки падзакасанд, ё ҳамаш тортои закасанд. дӯстони азиз, ма и прагара барои закас накарда будам. прагара ҳами хел барои хоҳиши я подписчик кардам ки як одам торт пурсид, баъд ҳамира додам. иҷода медонед шумо ки ма падзакас бисёр торт мепазам, мефурӯшам. тортои медовӣ бисёр мепазам. ба ҳамаи ваямаш мода сёмка намекунам, дӯстони азиз, барои чандта медовӣ ҳастай. лекин имрӯз камтарак торти медовия дига хел кардам, барои шумо сёмка кардам ки инамучам шумо ёд бигирен. тарзи тунукуниш дига хелай систакай. тамошо кунед то охири видеора. тарзи дига хел тайёркунӣ медовия барои шумо осон, барои подписчикои нав бисёр пайваст шудагиянд. вақте ки надида бошанд пешина тортои мора, тамошо кунед, медови бо роҳи осоншан барои шумо пешкаш кардагиям. ма закас бисёр доштам, дӯстони азиз.
ана ҳозир торти медовиро барои шумо нишон медиҳам. тамошо кунед. 7 дона тухмай, тухмои ами калон. размераш ним пиёла равгани олейна, 1 стакан шакар, 1 стакан 1 пиёла шакар, 1 қошиқ разрыхлитель дар кора, 1 қошиқ сода дар кора. торт монда. тамом, фақат барои даруни тесташа инамиҷа 100 грамми дига маргарини шедрай лета гирифтагим. дӯстони азиз, қати 1 стакан шакар дар плита ма бояд вай тайёр кунам. амира қандов мегем ку, қандов барои чак мекунем, барои ягон чӣ мекунем. анам хали ма бояд тайёр кунам. ҳозир 1 пиёла шакара қати тухм мезанам, сафед меша, об меша шакараш, худаш ам хеле сафед мешавад тухм. мемонам сраза тайёр мекунам қандова. барое ки ма асал надорам, шумо асал дошта бошед, ҷои шакарда асала андозем. болои плитада паст такак мемонам. амихе гарм шудан гирифт, шакар об мешавад, амихе қандов тайёр мешавад. шумо асал дошта бошед, ба ҷои ҳами 4 қошиқ асал, ним пиёла асал мешавад. андозем, сода андозен, ковенша сиёҳтарак меша, сирх меша, месӯза, бӯи сода намемонад. амихе содара меандозем, ба хаф мекуна, баланд мешавад, натарсед. амихе кофтан мегирем, баъд мегирем, сирхтар кишид, дар даруни теста меандозем. иҷада ма маргаринам меандозам, ҳозир 100 грамм маргаринам. ҳамҷа ҳам асала пештарак дохтам ки камтар бусӯза. асал мегум, содара пештарак андохтам, 1 қошиқ сода, 1 стакан шакар месӯза, запхи сода меравад. дӯстони азиз, запх намемона умуман. баъд маргарина андохтам. барое ки мо дар теста бо қариб 1 пиёлаи дига олейна меандозем, равгани олейна. барои ма 100 грамм маргарин гирифтам, тамом. агар олейна ки надозен, 200 грамм амихел шедрай лета маска меандозем. анамхе аралаш кардан мегирем, бинен суб сирхак шуд. анами ҳолада мегирен айтори ҳами плита тестада меандозен, тухму шакарда меандозена, тез мековем. иҷада дӯстони азиз, бо ма ним пиёла об андохтагим, барое ки шакар мо сахт нашавад. ин вариант барои шакар андохтанай. дӯстони азиз, ма барои шумо медови бо шакари аки ҳамо оби набот меган ку, мо оби набот тайёр кардем гӯё. вақте ки асал надорем, асал дошта бошен, шумо асал андозен. ма ҳамаша ки ту фаҳмондестам ки перепутуд накунем. асал қатъиан мастай дар канали ма тайёр даромада, ҳамунҷа торти медови занен меброя. ҳамаш чам намудай ба асалам 3-4 намучай. тамошо кунем дӯстони азиз, орда ба чашм нигоҳ мекунем. орда ихе ҳисоб накардагием. ба 1 қошиқи дигар разрыхлитель меандозем. нами разрыхлитель ванилин дошта бошем, ванилинам андозем. ба миксер камтар мезанем, барои миксера зур набиёя, ин хамир мо сахт мешавад. бинен чӣ хел сахт шудестай. андозен, орда ба лопатка аралаш кунем. мо бояд сахти бад накунем тестамона. кай вақти сахти бад шуд, ихе тунукуниш осон мешавад. идаф ма хостам ки сахт накунам, барои шумо тарзи сустами медовирам нишон диҳам. чӣ хел дар ҳами тефлонови бумага ма тайёр мекунам барои шумо. ранги ҳами торти вупипай, молочный девочка ки сустака тайёр мекунам, анам хел барои шумо ин роҳшам нишон додам. ма дӯстони азиз, закаси медови бисёр мегирам. ҳаминҷа ма пад закас торт мепазам. ма торти ҳами прагара тайёр кардам, барои хӯрдани кӯдако кардам. рости гап ки як шинос навист торт дар корай, баъд ҳами торти прагара фурӯхтам. барои ҳамун тарзи тайёр шуданша, бриданша нишон дода натонистам. иншоалло ягон рӯз дига бо худ мондам ки тайёр кунам, ба шумода нишон медиҳам. бурам дарунижи торт чӣ хел омад. 3 қабат буд. барое ки ма клиент дорум, иҷада торт мепазам, мепурсанд. барои худ ма тез мекунам. вақте ки пурсидан хабат негуфта наметонам, мефурӯшумшон. инам хе дӯстони азиз, бениҳоят медовира ки ҳамихе бо чиқqa ҳами тесташ
мулоим бия, как бисквит бори, ҳамин қадр торт мулоими бо лаззат мебия. Асал дошта бошен, шумо асал кунед. ман ки асал надоштам, ба ҳамин хел тайёр кардам. ман инҷода дутара барои чӣ нишон додам? барое ки дута тефлонови бумага дорам, тез мепазам. иш ки дар духовка, иша тайёр мекунам. дигариш ки пухт, листа бо дигариша мемонам. бинед чӣ хел мулоим омадагиай. беҳад мулоимак мебояд. дарунаш воздушния тестамо. хамириш воздушни хушро омадагиай. инам хел дута мепазам, тезда тайёр мекунам. ба гармогарм кальцо қати мебурам. амиҷоҳоша зиёдиёша крошка мекунам. сразу гармогарм. ана амиҷода 7 корша, дӯстони азиз, 7 тухм қати, 7 корш, размери 28 сантиметр. инам хел дӯстони азиз, иё ҳамаш пешай соли нав буд. ма чанд рӯз ки заказ доштам, шумода навор карда натонистам. пешай соли нав пухтупаз бисёр кардем. барои худмо мо соли нава ҷашн намегирем, заказ доштам. заказ кардан ма пухтупаз кардам. мо вообще умуман ҷашн намегирем, дӯстони азиз. ҳам хел заказ бисёр доштам. чанд рӯз барои ҳамон навор накардам. бо ҳами чӣ кардам? тайёр кардам ҳами тортах, барои шумо навор кардам ки шуморам бо ҳами намуча ёд гиред. барои подписчикои нав ки надидагиян медовиёра, ина барои шумо хоҳишои шумо ҳамаш иҷро меша. иншоалло оста оста бисёр торт заказ кардагиян ҳамаша мекунам, нишонто метиҳам. ҳамин комментарияда торти негр гуфтанд, дӯстони азиз. як подписчики мо анами торти Прага, ҳами торти негр бория сиёҳай ка ами какао қатияй тайёр кунед. аҷоиб бамаза мебояд. ба креми белария набоша гуфтен, анами креми ки гуфтум ҳам хел тайёр кунед. и креми торти ки ҳозир ман медовира заварное, чандта рецепти заварное дорум. бинен ҳами тамошо кунед, заварное занен, 2-3 заварное нишон, 3 нишон додагием, дӯстони азиз. тамошо кунед, осонакай заварное. иҷа ман 700 мг шира заварное тайёр кардам. 2 дона тухмай 700 мг дам, 500 мг ним литрам кунам, 2 дона тухмай андозам. кукурузни крахмалша бисёртар андозен, орча ҳами 2-3 қошуқ андозен. умуман запахи ор намекуна, аҷоиб бамаза мешава. якта подписчики мо нависта, як хоҳараки ма ки ма тайёр мекунам, барои чӣ намешава заварное. заварное дӯсти азизам, ҳами хел тайёр кунем ки ширша, тухмша, ҳамаша дозен. ами кукурузни крахмал, орд, тухм, шир, шакар ба венчик бизанен, арала шава, тори плитада паст бимонен, кофтан гирен. умуман ай кофтан намонен, венчикати кофтан гирен. ҳами хел ҷӯшид ғавс мешава. аҷоиб бо мазза мебояд, дӯстони азиз. заварнойтон ягон дарунашда хали хамир камочки намемона, кулула намезана. ҳам хел хушрӯ ровни гладки мебояд хамир. ами тестае ки заварной аҷоиб бамаза мешава. креми заварной. дӯстони азиз, ма иҷода тайёр кардам нимта сгущёнкара. какаои Рахат дорум, маззаи шоколад мекуна, ранги шоколад мешава. болои торти медовира хостум ам хел шоколадный глазурь кунамша. беҳад и шоколадный бамаза мешава. ай какао зависа дора. какао ҳаст ки маззаи қимча дора, безебай. ҳаракат кунед, какаои нағз гирем барои ҳами торто. беҳад шоколадный бамаза мебояд. инам хел дӯстони азиз, ами хел ороиш додам, ороиши обични. инам хел дӯстони азиз, ба ҳамин навора ба охир мерасонам. худованд нигаҳбонтон бошад то наворҳои оянда. дар паноҳи аллоҳ бошед.